yahinduye ingamba cyaho nakubwira yuko nyuma yuko ifashe agace ka Kazinga kose ikaba ifite ubugenzuzi bwako kuri hano Zampeti muri position ya act ya Pinga ni ku muhanda wa Karembe na Kashuga Minesto urabona yuko wongereye imbaraga bigaragara yuko itapisano bamara ko bahashira mu biganza byabo. Nibigezweho nibiri kubera muri territoire ya Masisi muri metro bicuvuye mu murwa mukuru w'intara cyuvuye amajyaruguru Goma mu gitondo kwa gatatu ku itariki ya 25 kwezi kwa gatatu 2026. Amakuru mashya ari guturuka ku mirongo y'imbere y'urugamba frontline mu gace ka Kazinga muri groupement ya Osoba Nyungu mu territoire ya Masisi muri Kivu y'amajyaruguru aragaragaza ko imirwano hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo n'ingabo za leta ya FARDC bikomeje kugenda bifata indi ntera, nubwo rero ituze risa n'iryo ari ryagarutse ku munsi w'ejo. Amakuru y'izo ari kuva mu basirikare bahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba forward position aravuga ko AFC ikomeje kugenzura neza ndetse no gushaka ubugenzuzi mu bindi bice bya Masisi, aho yashyizeho ibirindiro bikomeye defensive position birimo trench lines, ibirindiro by'imbunda ziremereye, heavy machine guns nests ndetse n'abantu bagenzura ibikorwa bitandukanye bizwi mu gisirikare nka command observation post. Ku rundi ruhande AFC M23 na Wazalendo basubiye inyuma mu buryo buteguwe bizwi nka tactical withdraw berekeza mu bice bizakure ya Kazinga, aho bari kongera kwisuganya ibizwi nka regrouping no gutegura indi gahunda yo kugaba ibitero mu buryo bwa counter offensive operation. Hari amakuru avuga ko ubu ibintu bikomeje kugenda byinjira mu buryo bwa secondary defensive line hagamijwe gukumiraho AFC yakomeza kugenda igenzura. Nijoro ku itariki ya 24 rishyira ku itariki ya 25 habaye imirwano ikomeye, amasaha menshi yakozwe mu buryo bwo kurasa bwa hato nato ibizwi nka sporadic fire fighting n'ibitero byihuse hit and run tactics, cyane cyane mu bice bikikije imisozi ya Kazinga. AFC yakoresheje uburyo bwa mobile warfare, aho imitwe yayo yihuta rapid deployment unit yanyuraga mu nzira z'imisozi bagatera ibirindiro bya FARDC mu buryo butunguranye. Supplies assets bizatumye FARDC igira igihombo mu bikoresho bya gisirikare, loss of equipment, ndetse bamwe mu basirikare baratatana ibizwi nka organized retreat, kuko bigaragara kandi bivugwa. AFC M23 ifite operational control mu gace ka Kazinga no ku mihanda yihuza n'utundi duce twa territoire ya Masisi, kaba kandi ifite morale iri hejuru high troop moral nyuma yo kwisubiza ibi bice bitandukanye. FARDC na Wazalendo bo bari mu gikorwa cyo kongera kwiyubaka force reconciliation, bashyira imbaraga mu gukusanya abasirikare bategura ibikoresho no gushimangira ubwirinzi ku mirongo y'imbere y'urugamba nk'uko bigaragara kandi bivugwa. Hari amakuru ataremezwa neza avuga ko FARDC ishobora kuba iri gukoresha indege zitagira abapilote ICR drones, intelligence surveillance and reconnaissance mu gukusanya amakuru ku birindiro bya AFC mu rwego rwo gutegura ibitero bizabasira bikomeye ibi birindiro. Ku rundi ruhande AFC nayo biravuga ko iri gukoresha neza ubutasi battlefield intelligence binyuze mu baturage bagashyigikira ibikorwa bya gisirikare bitandukanye. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu Safari ugiye kutubwira situation y'ibiri kuba kuri tere ndetse n'ahandi hatandukanye. Bwana Safari, waramutse neza? Maramutse. Safari, tudatinze rero turagira ngo duishusho y'ibiri kugenda biba. Yes, nibyo nibikomeje kugaragara hano muri atsa atandukanye ni teritwari ebyiri zisa naho zegeranye, ahari muri teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Warikare. Ubona yuko ibintu byamaze guhindura isura. Ati byahinduye isura rero ku munsi w'ejo, aho n'ubundi Wazalendo ndetse na coalition ihanganira M23 abari bafite ubugenzuzi bungana na 60% by'aka gace ka Kazinga
nyuma yo kugafata rero bahise bafasha ino pozisiyo ya akisi ya pinga aha ni za peti ahandi ni muri bice ya karembe kashuga na mweso ubona yuko magingo muri iki gitondo bakomeje kuavansa aho urugamba rwatangiye ku masaha agejeje ku gicamunsi ndetse magingo yabo rukaba rukomeje mu bigaragara babona yuko bashaka kugenda bigarurira ibice bigiye bitandukanye rero bikagaragaza ko n'ubundi ari cya kibazo cy'abasirikare bakeya bagenda baba bari muri ibi bice aho nakubwira yuko buri gace haba harimo abasirikare bake ku rwego rwo hejuru ndetse bikaba bigaragaza ko bitari buze korohera ihuriro rya AFC M23 bamwe bati ni ukugira ngo bakure aba basirikare abandi bati ni ugutsindwa cyangwa ni ubuke kuko bino bice birimo abasirikare benshi mu buryo bushoboka rero bikaba bigaragaza hano aho bica mu ngozi ahandi muri akise ya rivieri usuka hano ni mu mashyamba ya n'ubundi yo muri warikare aha ni muri gurupoma ya ruberete ahanini ni muri kote ya kibati biragaragara yuko n'ubundi abasirikare bahise bari bamaze kugerayo FARDC yamaze kubigizayo bidasubirwaho ubona yuko ibintu byahinduye isura ndetse abahanga bakaba bari kuvuga yuko FARDC yamaze kubona umuvuno wo kwirukana iri huriro rya FCN M23 muri ibi bice bya warikare ndetse na Masisi kugeza ubwo hahise hahinduka iki mu bigaragara urabona yuko n'ubundi bakomeza bavansa nk'abari kujya imbere n'ubundi bigaragara yuko isaha ku isaha n'ubundi bagenda basatira mu bindi bice hatagize igihinduka kuri koalisiyo bahanganye AFC M23 bigaragaza ko nabo bivugwa ko bari mu myiteguro yo kugira ngo barebe buryo ki bakwikusanya kuko nakubwira ko mu bice bagenda impamvu banatakaza cyane mu bice baba baragiye bafata bashyiramo paratu numva ni abasirikare aba bari hagati y'abasirikare 30 na 50 batarenga kandi koalisiyo bahanganye ya FARDC muri bino bice ifitemo abasirikare bagera mu bihumbi bigeze muri 30 baje gukumira ndetse no kurwanya uyu mutwe wa AFCM Petro Diego mu yindi misozi itandukanye nyuma y'uko bimenyekanye ko mama 23 iri kwisuganya FARDC yo ikurikijeho cyo kugeza ubugana safari FARDC nyuma y'uko ikomeje kugenda ivumbura abamwe bahatanyabikorwa bayo aho ubona yuko hari n'abo wazarendo yagiye ishyira ku ruhande ikangaje abandi bashyashya bamwe ikabafunga abandi hari abagiye bicwa biragaragaza ko FARDC nyuma y'uko amaoperasiyo bagiye bayaha abasirikare bamwe na bamwe biragaragara yuko habaye impinduka zitandukanye ubona yuko FARDC iri ku murongo muzima ndetse n'abasirikare baherutse gupasinga bivuga ko binjiye mu kazi hari impinduramatwara bari kugenda bagaragaza ku mirongo y'imbere y'urugamba reka tujye muri side Kivu ho update nize kugeza ubugana safari yes update ni inama yabaye ku munsi w'ejo mu minembwe bakangurira bamwe mu gufasha iri huriro rya MFDP twirwaneho aho rigaragaza imbaraga zidasubirwaho ndetse no kuba bafasha iyi MFDP twirwaneho bitewe yuko bamaze kugabona ko abasirikare bamaze kuba bakeya kandi angajoma yari yarabaye ikibazo ni inama yari irimo bwatemera DP na mitwebwe ubwacu kugira ngo dukotane duhangane yaba ukuze waba uri mutoya wagiye ubona ko hari bamwe mu basirikare bagaragaraga ku mirongo y'imbere y'urugamba ari abamama ubona yuko ari ikintu kigoye nubwo iyi zone ya Minembwe yagiye ikubitika cyane ariko biragaragara yuko MFDP twirwaneho nayo ifite umubare muke w'abasirikare akaba ari nacyo kibazo gikomeje kugenda kigaragara ku makisi agiye atandukanye haba kuri kote ya MFDP twirwaneho ndetse no kuri kote ya AFCM M23 umujyi wa Uvira rero nakubwira yuko isaha ku isaha bitewe n'uburyo ukeneye hari igihe rwose
byaza kuba ikibazo bitewe n'ubu bwinshi bw'abasirikare batandukanye, kandi bijya bigaragara neza ko iyo abasirikare batangiye kwirinda ahantu kiba gisigaye ari ugutakaza. Urabona abatakaje imbunda rutura, bivugwa yuko ishobora kuba yaragurishijwe, abandi bati ishobora kuba yaragurishijwe muri M23, abandi ati abarundi bashobora kuba bayijyanye. Ibyo ni ibintu bikomeje kugenda bigaragara bitewe n'uburyo ki abategura amaoperasiyo cyangwa amaoperasiyo barasa nk'aho bagifitemo kudahuza, ndetse akaba ari nabyo bituma bitari kugenda neza. Ariko nakubwira yuko FARDC ihagaze neza ku rwego rw'ubutasi bitewe n'uko bafite ikoranabuhanga ridasanzwe. Drone isaha ku isaha ziba ziri mu bice bigiye bitandukanye mu misozi AFC M23 baba barimo. Urumva rero ko isaha ku isaha hari icyahinduka. Magingo aya ngaya kiri kumvikana ni urusaku rw'imbunda ntoya mu misozi icungamiye umujyi wa Uvira n'ubundi, bigaragaza ko hari abasirikare baba bagerageza kureba pozisiyo cyangwa imyiteguro yo kuri kote iyo ari yo yose, haba kuri kote ya FARDC ndetse na AFC M23. Bari kugenda bambuka, ni agahinda n'umubabaro kandi tunihanganisha abakomeje kugenda bava muri, bari kwambuka bajya he? bari kwambuka n'ubundi bahungira mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'imirwano ikomeye kuva ku munsi w'ejo yari irimo ihabera. Abamarimari bakomeje kugenda bateza akaga gakomeye, ndetse ubona yuko abaturage bakomeje nyine kugenda bafatwa nk'ushe. Bari bamaze iminsi batuje bameze neza, ariko urabona ko akaduruvayi bakomeje guteza ino mitwe bitewe n'uko bari kuvuga ko bitari buze koroha, kubera yuko Nofyeka Adu yari umwe mu bayobozi b'abazarendo, kandi akaba urabizi ko abantu kenshi na kenshi bo muri mitwe igiye itandukanye, iyo bapfushije umuyobozi wabo ukomeye babiha agaciro ku rwego rwo hejuru kurusha uko ingabo za leta zapfusha umuyobozi wabo. Urumva rero hari ikibazo gikomeye cyane, ndetse n'umutekano muke magingo aya ngaya nyine niho bikomeje kugenda birazwi cyane ku rwego rwo hejuru muri bice n'ubundi byasangiye, ndetse unakomeza mu makaritsiye yaho, kubera yuko abaturage bakomeje kubura ituze n'umutekano magingo aya, bakaba bakomeje kugenda bahura n'uva gusenya n'umugezi wa Ruzizi. Yego, reka dusubire mu majyaruguru, mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu uretse muri Masisi, Bwana Bizima, hari ahandi hakomeje kubera imirwano? ahandi gace kavugwamo imirwano ni izi nce za Gatoyi. ubona ko mu minsi itambutse hariyo imirwano yari isa naho imaze igihe, ariko ubu koalisiyo yabaye nkaho ikubitiwe bikomeye cyane muri kara gace na M23. urabona ko babaye nkaho basa n'abayerekeje mu bice by'amashyamba, ndetse ubona ko ishobora gutakaza kiriya gice ihita n'iyinjira muri Warikare. Rero ibi nibyo bituma ubona ko muri Warikare ubu hashobora kubyukayo imirwano ikomeye mu duce dutandukanye, kuko ubona ko bahombeye muri kiriya gice. Koalisiyo yose isa naho iherereje imbaraga zayo mu nce za Warikare, bijyanye n'uko ubona ko FARDC ku rwego rwo hejuru mu buyobozi bafite icyerekezo cy'uko badashaka ko M23 yigarurira ibice byinshi byo muri Warikare, kuko ari uduce twifashishwaga cyane muri operasiyo bakoraga bijyanye n'ibitero bya drone bakoreshaga muri zino nce za Masisi ndetse na Warikare, kuko ubona ko Kisangani isa naho bayikomye mu nkokora cyane mu buryo bwo kwategurira operasiyo zose zo muri Nord Kivu ndetse n'ibice za Warikare. Rero urabona ko byanze bikunze urugamba rusa naho rwerekeje Warikare, mu gihe wabona ko mu minsi itambutse hariya mu gice cya Gatoyi za Masisi ariho rwari ruremeye. Rero ubu ikiriho hari Agatoyi ni uburyo M23 iri gusa naho yoroganiza operasiyo zayo n'uburyo yubaka defense zabo mu buryo buhamye bukomeye cyane bwo kuba badakeneye kuba bakongera gutakaza agace na kamwe muri kiriya gice. Imirwano rero ubu ihari muri kariya gace ni imirwano yindi y'amasabota, mu buryo ubona ko bagaruka muri kino gice cya Gatoyi bashaka kugira ngo
bamenye amakuru neza ahari n'uburyo pozisiyo yaho ihagaze, kuko bamaze kumenya ko abenshi berekeje muri Warikare. ubona ko M23 muri kano gace na operasiyo nyinshi iri gushyiramo imbaraga, isa naho iri kuruganiza defense zabo ndetse n'ubwirinzi ku mpande zabo. ariyo mpamvu ibitero byabaye nkaho bigabanuka muri kano gace cyane, ariko ubona ko izi nce za Kibati ndetse ubona M23 mu minsi itambutse ubwo yari hafite ikintu cy'imirwano itandukanye aha za Kibuwa na Miba, ubona ko ubungubu ariho ibisa naho imirwano yerekeye ugereranyije n'igice cya Gatoyi gisa naho cyari gicecetse muri iyi minsi. ubona ko bari kurwana muri kino gice cya Gatoyi ari bya bitero shuma biza kugira ngo barebe imbaraga za defense zabo uburyo bahagazemo, uko baba baramenye amakuru ko bakoze cross yo kwerekeza muri Warikare, ku buryo abasigaye hasa naho nta mbaraga nyinshi zihari ku ruhande rwa M23. ariko ntabwo M23 bufite gahunda yo gutakaza ibirindiro byo kuvuga ngo iragenda ikurikiye umwanzi ahari. igice cyose bari gufata ubu bari kwiyubaka ku buryo baba bahagaze bashikamye, ku buryo nta mwanzi wakongera kugaruka, ku buryo batakaza igice bari kugenzura. ariyo mpamvu ubona ko imirwano ihari ubu ngubu ni imirwano FARDC na coalition bari kumwe, bari gusa naho basabota ngo bagaragaze ko bagihari, ariko ubona ko urugamba rwabo babaye nk'abaruhindurira mu nce za Warikare. Bizima ku bijyanye n'ikoranabuhanga muri ibyo bice, wenda tunasubiye gato muri Masisi, M23 ihagaze gute mu bijyanye n'ubwirinzi? Muri Masisi nta bwirinzi buhari, ko kenshi turi kumva ibitero bya hato na hato, kandi mu bindi bice bizari byarabaye amateka. Anze bikunze hashobora kuba hari system idasanzwe FARDC iri gukoresha, kuko ubona ko bakunze kugira ubwirinzi bw'ikirere bw'ikoranabuhanga kuri M23, tukabona ko bakumira ibitero bituruka kure bya drone bitewe n'ubutumburuke ziba ziriho. rero birashoboka kuba ushobora gusanga hari tere bari gukoresha yo muri kino gice cya Masisi cya Nord Kivu hafi, ndetse cyane y'ibi birindiro atari drone zituruka kure, kuko n'ubu ni ikintu kidasanzwe kubona nk'aka gace kinjirirwa na drone, kandi uzi ko ari agace karimo ibirindiro bikomeye cyane bya M23 hano Mushaki, hapangirwa operasiyo zose z'intambara ibera muri Nord Kivu. ariko urabona ko babashije kwinjirirwa ahangaha, niho hagomba kuba harimo ikibazo cyane bijyanye n'ubwirinzi bwabo. niba atari strategy nshya FARDC yaba yazanye kuba bari gukoresha drone zihagurutse mu ntera ngufi cyane, ku buryo ziba zisa naho zibasatiriye, yenda bo bakaba batarayimenya, kuko ubwirinzi ntabwo bubasha gukontorora drone ihagurukiye muri metero nkeya cyane ziri mu bice iyi drone bigiye kurasama. Yego, reka dusubire muri Sud Kivu, ubwo turaza kugaruka n'ubundi muri Nord Kivu tubwira wenda ku zindi ngingo tutaba twibutse kukubaza. Bwana Safari, reka tukubaze, biravugwa ko abasirikare bangora baje mu Minembwe bambariye urugamba, ariko kugeza ubu navuga ko bataragera ku musaruro FARDC bifuza. ubundi byaba byaradindiye biturutse kuki? icyabitewe gikomeye cyane ni ukubaca intege ku ikubitiro, aho wari uyoboye operation muri biriya bice bya Sud Kivu, aho yaraswe n'igikubita atari yagera ku mirongo y'imbere y'urugamba, azamuka za Rugogo. ni operation yakozwe n'ubundi n'ihuriro rya AFC M23, nyuma y'uko barashe umukoloneli wari buyobore operasiyo, aho yari yagiye kwiga operasiyo muri biriya bice, akaraswa rugikubita abyaciye intege bamwe mu basirikare n'ubundi bari muri biriya bice. biba ngombwa yuko n'ubundi hasa nkaho habaho ikibazo ndetse nari kije kuri bo. ariko indi mpamvu ya kabiri ni ikibazo cyo guhuza kuri bamwe bafatanyije, ubwo n'abafatanyabikorwa, aho habaye ikibazo cyo kudahuza, aho bagiye bahurira ku mirongo y'imbere y'urugamba, guhuza ururimi bikabayobera, kuko bavugaga aba basirikare bavugaga icyesipanyoro, bisa nkaho bitigeze bibahira, kuko ntabwo bigeze bahuza na bamwe bari kumwe ku mirongo y'imbere y'urugamba. urumva kuba harabayeho kudahuza, ndetse hakabaho n'ikibazo gikomeye cyo kubaca intege ku ikubitiro batari binjira mu rugamba, buri mu bintu byatumye bacika intege ku rwego rwo hejuru.
yego kugeza ubu turebye wenda ku basirikare bashya bari kuza wenda biganjemo ab'ikihe cyiciro? ni abarwanira ku butaka, ni ab'ikirere, ni abarasisha intwaro ziremereye, ni bande? amagingo ya abari ku mirongo y'imbere y'urugamba mu nce zigiye zitandukanye ni abarwaniraga ku butaka, ariko bisa nkaho byabagoye cyane, ariko abenshi n'ubundi ntabwo baba bava aho bari cyane cyane nk'ab'ingabo z'aba-TPDF zo ntizijya ziva aho ziri, kuko zo zikunze gukoresha izi mbunda z'abakirare bidasaba ko uri buhaguruke, kubera yuko byagaragaye yuko ingabo zavuye muri Tanzania zo urebye zo zisa nkaho zitinya kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, zo zikoresha imbunda n'ubundi ziri aho ziba ziteretse. ni nayo mpamvu ubona yuko biba bigoranye, kuko habaho gutinya bitewe n'uko bivugwa ko n'ubundi kurwanira ku butaka ku ngabo ziri muri biriya bice batinya cyane ingabo za AFC M23. iyo hatabayeho uburyo bwo gukoresha zino drone zo kuba babarangazaho gakeya kugira ngo wenda habeho no kwishwa, kuko iyo bashyize drone mu kirere ingabo za AFC ndetse na NDP twirwaneho basa nk'abajya mu bwihisho kugira ngo wenda noneho bakaba babateye ambushi, kuko baba bamaze kubona aho bari baherereye, bakaba wenda bagenda bakabagabaho ibitero. nibwo buryo bakoresha, wenda bakaba bakoresha uburyo bwo gukoresha kujya kurasa nyine muri ubwo buryo, ariko iyo hatabayeho ikibazo cy'uko wenda habayeho gukumira izo drone, ntabwo bo bagomba kwataka cyangwa ngo babe bagaza ibitero bashyize mu nzira n'ubundi z'ubutaka, kuko batinya bikomeye cyane ihuriro rya AFC M23. yego Bwana Bizima, tugarutse muri Nord Kivu, kugeza ubu kuba FRDC imaze kurasa mu gace ka Mushaki kari mu ntera y'ibirometero 20 gusa uvuye mu mujyi wa Sake, turaza kwitega iki mu minsi iri imbere? kiriho ni ikintu gikomeye iki ngiki cyane, kuko izi NO yarashemo ni NO zifite icyo zivuze kinini cyane kuri 23. urabona ko niba yabashije kurasira mu Mushaki ishobora no kuza ikarasa Sake cyangwa hano Goma, biba bigaragara ko ku bijyanye n'ubwirinzi ku ruhande rwa 23 byanze bikunze ababayeho kwinjirirwa cyangwa hari ikibazo. niyo mpamvu ubona ko ku isaha n'isaha urebye operasiyo basigaye bafite zo kuba bashakisha amakuru neza aho ubuyobozi bwa 23 bwabuherereye uwo ari we wese w'ingenzi niyo yaba ari umwe. urabona ko byanze bikunze hagomba kuba atansiyo cyane kuri 23, kuko bitabaye ibyo hashobora kuba ikibazo gikomeye nk'icyabaye ubushize, kuba hari umuyobozi uwo ari we wese isaha n'isaha wakwivuganwa cyangwa hakagira ibikorwa byabo remezo byo mu bice baba baherereyemo birimo defense zabo zikomeye bashobora kwangiza bitewe n'ubwirinzi bwaba busa naho bwinjiriwe, kuko ubona ko byanze bikunze iki cyo cyabayeho, kuko aka gace ntabwo ari agace drone yakabaye ivogera ubu ngubu ngo uvuge ko ikibazo kidahari. yego Bwana Safari ndetse na Bwana Bizima, turabashimiye cyane, ngo mukomeze mudukurikiranire ibizamakuru agezweho. yego nawe ukabashimiye.